Pozdrav hrvatskom narodu, svim onima kojima je stalo do Hrvatske domovine. Pozdrav svim našim prevarenim, iskrenim braniteljima, ratnicima. Nisam slučajno ovdje, jednostavno zadnji događaj koji se događaju u Hrvatskoj što se tiče Thompsonovog koncerta, pa onda svih sličnih stvari, jednostavno moram nešto reći na to, jer kad bi šutio onda bi bio kao i mnogi drugi koji ništa ne žele i ne mogu ili ne žele i neće napraviti da se Hrvatska pokrene u pravom smjeru. Pa sjedim na grobu svog prijatelja Ivana Krajinovića koji je poginuo u Vukovaru, evo vidite kad, 18.11. kad je pao Vukovar. Čovjek je bio u Vukovaru do zadnjeg dana ranjen, ostavljen na milost i nemilost četnicima, zvijezdi petokraki, JNA, svima onima koji su pobjeđeni 1991. u ratu, a danas se ponovo šeću slobodno po Hrvatskoj, mašu jugoslavenskim istim tim zastavama, četničkim obilježjima, a s druge strane degradiraju naše i zabranjuju naše znakovlje pod kojim je, evo, i moj Ivan, prijatelj dragi, bio u HOS-ovoj uniformi i u toj HOS-ovoj uniformi su ga četnici odveli iz bolnice i ubili. Rečeno mu je da skine taj znak sa rukava od naših da bi preživio. Međutim, šta je on napravio? On nije skinuo taj znak jer je rekao da će s njime došao, s njim će i otići. Nekad vam srce govori puno bolje nego mozak. Jer jednostavno srce ne griješi. Srce govori istinu, srce govori ljubav, a mozak kalkulira. A on se opredijelio za ono što mu srce kaže, a srce mu je reklo njegova domovina, njegov HOS, sve njegovo, ono što voli, a to je i vjera u Boga. Ja ga znam kao vjernika, znam ga kao poštenog dečka, znam ga kao velikog zaljubljenika u Hrvatsku, znam ga kao nekog koji volio muziku, koji svirao gitaru. Nismo se puno družili, nas dvojica, ali baš smo si bili bliski. I ne treba samo dolaziti na grob kad je nekakva obljetnica i tako, nego treba se ljudi sjetiti uvijek tih svojih najvažnijih. A njega smatram jednoga od najvećih u mom životu, jer čovjek je bio za Hrvatsku od mladosti, još kad smo u srednjoj školi bili, pričao je o Hrvatskoj puno više nego ja. Evo, napisao je 1991. u 3. mjesecu: opet mislim na tebe, beskrajna moja ljubavi, na tebe moja bolna zemljo Hrvatska. Zamislite, on je to napisao u 3. mjesecu 1991. godine. Znači već onda je osjetio i znao i vidio šta se događa. Njegova žrtva je ogromna i doprinos za Hrvatsku državu neograničen. Znači čovjek je spašavao tamo ljude koji su se izvukli, on se vraćao ponovo nazad, bio je ranjen tom prilikom i tak na kraju je ostao. Njegova tadašnja ljubav dan danas živi za njega, nikad nije pogledao nikoga drugog. To znači to su prevelike stvari. A to sad sve govorim samo zato što jednostavno ljudi žive danas, ljudi neki koji kao su stvarali Hrvatsku državu, a svejedno i neka danas gledaju ovu prevaru, ovaj laž, ovo sve što nije dobro i ovo sve što se događa, znači totalno uništavaju samo pomisao na Domovinski rat, a kamoli da bi nešto pomogli, sačuvali ili bar rekli istinu. Znači u hrvatskim udžbenicima nema istine o Domovinskom ratu, nema značaja, nema ništa. Ali sad dok smo mi živi, ovi koji su još pri snazi, koji su stvorili ovu Hrvatsku državu, mi s punim pravom, ja pogotovo,
Neću da se to sve zaboravi i sad ću stvarno, ne sad, jer se ja borim protiv toga cijelo vrijeme, a sad ću krenuti još žešće, još više na tu bandu komunističku koja jednostavno uništava sve šta god se da uništavati na spomen Domovinskog rata, na sve te dečke koji su temelj Hrvatske države, oni su temelj. Ja sam dao puno, prvo sam krv, dao sam svašta za tu državu, a on je dao najviše. I svi ovi ljudi koji su dali živote, oni su dali najviše, a nisu nažalost stavili ni potomstvo iza sebe. Najbolja genetika umire sa njima, ali neki od te dobre genetike su neki preživjeli, pa ti će se još dan danas boriti. Dalje nećemo to zaboraviti nikad, jer dok god mi živimo i dok god mi hoćemo i se boriti za Hrvatsku, Hrvatska će postojati. Ovi komunistička klika, banda, ne znam kako bih sve zvao, jer ti su bili u Drugom svjetskom ratu ništa, potpuno neznačajni i nebitni. Englezi i Rusi su im poklonili Jugoslaviju, dali su im 10 dana vremena da pokoju za početak par stotina tisuća Hrvata i to je bio jedini način da oni dobe tu svoju Jugoslaviju, tu svoju državu koju su si oni iskreirali uz pomoć Rusa i Engleza. Znači, nisu nikad dobili nijednu bitku u Drugom svjetskom ratu, ti komunisti, partizančine i svi ostali ti koji su onda sudjelovali u tome, znači nikad nisu zabilježena nijedna velika bitka, nisu ništa dobili, sve su izgubili. Šta je dokaz, bitka za Odžak na kraju kad se nije pucalo nigdje na svijetu, više rat završio, oni su sa 35.000 ljudi napali 3.000 ustaša koji se nisu htjeli predati i nisu ih nikako mogli pobijediti, nikako tjednima je to trajalo. I dok nisu opet zvali tatu u London da im tata pošalje pomoć avione i onda su te jadnike bombardirali iz zraka i tako su uspjeli taj Odžak dobiti. I ni to nisu mogli do kraja dobiti jer su se ovi naši najhrabriji i najbolji vojnici probili kroz njihove najgušće redove i opet ih izmasakrirali i opet ih pobili. Tako da oni su luzeri, podmukle ubojice koji su nakon Drugog svjetskog rata poubijali 543.000 ljudi u nekakvih par mjeseci i sve su poutimali, znači pokrali, tako. Znači oni su lopovi i ubojice. Danas njihovi potomci vladaju ponovo Hrvatskom, nas izmanipuliralo, prevarilo, bili smo mladi, nismo znali ko igra igru, uglavnom igrali smo igru koju smo mi dobili, a mi smo je trebali izgubiti, međutim dobili smo je uz Božju pomoć i nismo znali šta se događa, tako da nismo uspjeli očistiti taj kukolj, odnosno te parazite koji su se prikriveno namnožili i danas nam devastiraju sve ono što smo mi stvorili. Naš zadatak je da se osvijestimo svi koji vole ovu Hrvatsku, da se okrenemo prema nekakvoj budućnosti uz temelje naše povijesti i da jednostavno skupimo glave uz glavu, da se svi ujedinimo. Evo na Thompsonovom koncertu se pokazalo da su se i mladi probudili, nose divne majice od HOS-a. Ja nosim majicu od svoje postrojbe, 56. bojne, ali mi je neopisivo drago kad mladi nose HOS-ove majice, ako vole Hrvatsku onda su je zaslužili i nositi. Budi se jedan novi val ljudi šta ove komuniste vređa, boli, ne da ih vređa, nego ih se boje. Jer nismo mi ti koji se trebaju bojati, oni se trebaju bojati, jer ovo je naša Hrvatska, samo naša i ničija druga. A onaj tko želi živjeti u njoj i poštivati naše zakone, taj je dobro došao, ko nije nek ide van. Borba nam predstoji politička, demokratska, ovakva. Nažalost ne možemo ništa rješavati na silu, jer rata nema, ratnog sukoba nema, to bi mi riješili vrlo lako da se dođe do toga, ali jednostavno moramo se boriti politički. Ako budemo svi zajedno, nemojmo više razmišljati i gledati šta oni govore, s čim oni mašu, nemojte se uopće s njima, nego se okrenite nama, okrenite se svojima bližnjima, vjeri u Bogu i tu jačajmo našu zajednicu i onda smo neuništivi. Znači idemo prema naprijed onako kako nam se Bog to, dragi, naučio. Sad nam treba krunisa, treba nam molitva, trebamo se okrenuti svojim bližnjima, ići jedni drugima, razgovarati puno, predlagati, ostvarivati, raditi puno na tome da okrenemo se prema stvaranju
nečega što bi zaštitilo i taj Domovinski rat i sve te junake koji su nam stvorili državu. Jednostavno pred nama je težak zadatak, ali je vrlo lagan ako imamo vjeru u Boga i ako imamo vjeru jedne u druge. Nisu svi prevaranti, nisu svi lažovi, možemo jako puno, oni se nas boje zato što smo mi jednostavno toliko prejaki i ako se organiziramo znači u nešto dobro, znači to je za njih pogubno i oni su jednostavno izgubljeni. I zato oni to sve rade, zato žele to sve stopirati, zato žele uništiti Thompsona. Jedini čovjek koji pjeva pjesme koje mi želimo čuti, znači on je zabranjen. Ma nije on zabranjen, ne može nama niko zabraniti ništa. Nemojte sebe uvjeravati da vam neko nešto može braniti, ne može vam niko ništa braniti jer smo vam mi dali slobodu odluke, odlučivanja, prijedloga, htjenja, svega. Znači ne može vam u ovoj državi i ne smije niko ništa braniti. Mi smo to 1991. godine izborili i zato se izvolite boriti. Osjećajte odgovornost prema ovima koji su vam dali i pokazali put. Nije 95. bila gotova, izgleda da nije, moramo se dalje boriti. Ja sam se bavio svojim poslovima nakon 95. godine 100% i tu sam pogriješio jer se nisam bavio i dalje sa svojom državom. Ali nikad nije kasno, dok god nas ima nije kasno. Zato samo sad šaljem poruku svima. Okrenite se, sada je vrijeme da se okrenemo jedni drugima, Hrvati prema Hrvatima, bez mržnje prema bilo kome, idemo sačuvati našu državu koja je okružena sa 100 miliona neprijatelja. Izračunajte si sve koliko imamo država oko sebe i kolika je to sila, koji niko nas ne želi, niko nam ne želi dobro. Imamo 100 miliona neprijatelja i jednostavno, a uz to sve imamo i unutrašnjog koji nam razara sve ono. Znate koji zadatak imamo ispred sebe. Ali sa vjerom u Boga možemo sve pobijediti na kraju. Rađe ću umreti časno u borbi nego kao kukavac zatvoren negdje i govoriti kao nešto se ne može. Može se puno u svakom segmentu u kojem je neko dobar jak, nek se uključi do kraja i nek mu je domovina na prvom mjestu. Tu je kvaka, domovina na prvom mjestu. Nemojte da smo prolili živote i prolili krv za ništa. Da nam ovi to rade. Još samo da kažem Pupovcu i Plenkoviću i Milanoviću, Penavi i malom od Palube Medvedu. Još jednom ispred mene neće niko mahati jugoslavenskom zastavom jer ja ću ga zamotati u tu zastavu i uhapsit ću ga i odneću ga u MUP. Ja vam zabranjujem jugoslavensku zastavu, ja vam zabranjujem petokraku jer ta petokraka i jugoslavenska zastava je klala, ubijala, čupala je djecu iz trudnih žena u Vukovaru i bacala ih u jame. Ta ista petokraka koja nije zabranjena, ja je zabranjujem sad jer sam ja taj koji stvorio Hrvatsku državu skupa sa ovima. I mi vam zabranjujemo i nećete mahati ni zastavom ni petokrakom, ali nećemo se s vama uopće opterećivati, nego ćemo se okrenuti krunici, Bogu dragom i mi ćemo se ujediniti i onda nam ne možete ništa. Nećete nam više nikad nametati ništa, a Thompson će pjevati i u Zagrebu i bilo gdje u Hrvatskoj, to vam ja garantiram. A vi ako mislite da ne može, onda ćemo se nadmetati. E tako, mi smo spremni za vas i krećemo protiv vas. I nećemo vam dati Hrvatsku jer Hrvatska je naša, a ne vaša. Vi koji ste šutili 90. godina, nigdje vas nije bilo i kopilani jedni iznikli ste iz tih komunističkih krugova i vi ćete nama raditi pravo. Nećete nigdje, rodio sam se slobodan i umreću slobodan, a Hrvatsku vam ne dam jer Hrvatska je moja. Bog i Hrvati i nek Bog poživi cijelu Hrvatsku i hrvatski narod. Hvala.